popili, za manjka pauze, zomo noga i roga u pizdo moderno, mrzlo je hudić, ma moj unuk mene bo tako zjebao i ne uriče, ma nimam, stane nimam, a u otroke moram mu dat nekaj, ja. Bez znam kako je. Ja. Nije mi to ni Marta kupavala, stvari pa ih razvajala. Apsolutno. No in sem šel v na garažo, ki smo se jaz enkrat ti napili v one garaže, ima zdaj imajo neke športerijo, da bom pogledal, če je moja kopačica, ma vidim motorin. Sem rekel, ma to je valjda od starega. In pride mali, se usede in brum, pizdo materno. Pa niso normalni. Ne daj. Ba, sem rekel, Anka, jaz. Gorje, Bog ne daj, da se bo kaj zgodi, pa da ga mi navesti nosi. Ma, lej, če ga ne bo ona ga bom primil za vohe, jaz dane nemam več živcev, meni je žena lani umrla. Veš, sem bil gor v Kozini, zato se te nisem nanka javljal na unim bedu s telefon. Čuj, Miro. Motorin mu je kupila. Budalo je...